Khurumjar SKTV Amgriba Punoputram Nokcheri Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Manipur gi housing leriba crisis and masigi mamang da gisu Manipur sida mapalom da gi sangsalak pa habtare mapan lam hat atopa country di sangsalak pa mi gi masing siam yame masina maram oiraga Manipur gi hana lejaramba miyam gi maraksa makoi miyam se lakpan man demographic imbalance ama adi hana masing yam da kang khangyam yam kholak padagi masida magi culture du OBI magi political atmosphere du OBI economic problem OBI tonga no problem crisis lakpa madugi part amoina hojik thatara taret helaba Manipur crisis is also part of the demographic imbalance ki aftermath haidana koi khanaraga so dumagla haidana Manipur man so madu khangi adubu masi karam among the demographic imbalance leirei bno masi karam haina khangai bno haibadani maru ina primarily census ki 1881 da Manipur ki ahan ba census lau khiba adudagi horgana 2011 phawgi census report mayam se kupna study tor matung da scientifically exhaustively masi study tor matung sida okay sigi pattern sida particular community ma particular group ama masing hengalai habis khangba re hengalai basi masi chumnagi magi reproduction number moraga pok pasibana mar moraga masi hengalakpana ta tatharpana te masidi mapandagi migration tor pa sangsalakpana mar moraga missing hengalakpani adu targadi masina mar moraga tongan ba land OBI economic OBI political power gi OBI social cultural problem OBI masi mayam thoe adra masi thok tanagu damakta NRC tawgadabani identify tawgadabani foreigners te kanano identify torga deport tawgadabani state ki population commission lingadam havdagi lingak pasinu sumbat debate mayama man taga thabak mayama pakatun lai adubu amuk hena hairiba demographic imbalance karino combine thoro ibno habasi rakaram fiam de leiri habasi ningthina tongan ba researchers singi natraga tongan ba demographers singi maike de gamak thamnari aduga masi tongan mayam si khanga ba matung da miyam da ahen ba picture madum lakpagi ahen ba understanding hena mamutana khangbai khudong cha phangi hab tara don ngasi su kogi hairiba demographic imbalance se kar mamong da laibno kari pattern de hongai bno historically aduga hoji phawse kari weri bno habasi ningthina kubna study to biriba kogi researcher oja Munindro Longjam ngasi ko studio lengsen le bire ahamta do Longjam Munindro bataran opcheri welcome to the show appreciate your joining adana oja demographic imbalance Manipur that why habasi it's the reality me hamna yan wapam ne do karamba mong da thokpon habasi ko census report me am study tawga tongan ba demographers sing adum mamang su thambi khib lere adu ozana yang birk matam da hairiba census ke report sing aduga particularly ahan ba 1881 gisi 1886 ta phong ba lari EW dungi lari am ka habatare the gazetteers of Manipur hairiba sida maruina masida palambagi miyamna dum refer tawnari habtare aduna maduda yengubo matamdagi horga hoji phawbu sida demographic imbalance kari pattern da karamba community da kamaina hengalai habase uzana observe tawbi aina akam khara haijega thani akoi gi demographic imbalance in Manipur report prepared by haraga ai ming haire ko sidagi da akoi gi kaino se census si India da March tawra matung 1951 dige hawe adu akoi gi Assam gi thibida akoi gi yarum maram oidina akoi gi 1901 dagi akoi gi census phange 1901 1911 21 31 41 soina mathang phangak bane ko oza maraktan ai koi audience le nungaina ba ozana report ama ningthina oja Munindro na study tor matung sida demographic imbalance in Manipur haidana ko report ama prepare torga lere hairiba report si am thuno ozana su tongan wa forum sing da miyam da yaholagani adubu ahan boina ngasi koi gi SKTV ki the Beyond Headlines sida masi miyam da ahan boina ojaga wari sana gitan ja lojab please makata views adanga sai gi ahan ba aina hogjabasi sigi akoi gi gestar Manipur sida gi hogjabasi EW dungi lai kano akoi EW dungi gestar Manipur se gestar Manipur 1881 gi record ni aduga akoi gi masina 1886 phong ne ko and census of India in two volume by BC Allen sina kano gi ne BC Allen ne 1901 gi ne ko adigi sina Census of India 1911 volume 3 Assam part 2 sina 1911 gi ne ko Mac Swaini sina mana to ni adui mathang 1931 ko sina 1931 gi ne ba sina CS Mac Mullen sina to ko adui mathang 51 adui 61 lai gre ko mathang lai gre ada han ba aina hauja se ngasai gi sigi 1881 gi se hauja ge ko ada 1881 gi akoi gi missing thiba matamda maitai missing se lakh amaga lising kunmari ga graph to utpi yes lakh amaga lising kunmari ga sani ga yankhai mari leiba mitai missing se ko adagi pangan gi missing na lising mari ga samli marfuma thoi leiba nagana 66000
046 level ko kuki na 10,423 ko others 6,640 ki samen level Okay. sini akoi gi apunba masing na akoi gi sida leire ko total population na ko adigi 1901 da maitai gi masing si 1,64,325 adigi pangan gi masing na 9,727 nagana 59,674 kuki na sida kuki khangan hengale ko 40,128 nepali na 6,058 Bamon na 7,295 the other community na 2,768 2011 da maitai lakh amaga 1,90,111 pangan na 13,570 Okay. Nagana 73,863 kuki na 53,819 Okay. Ato the sigi table me am sidi koi public da su ko na yahon ga doksu lere to hu koi na on screen da su ulabni na miyam na su dum khanga ga ni hai tare aduna hongak pagi pattern hai batare sigi data se chahi tara tara gi jana thambi bagi hota already screen da su lere miyam na masigi screenshot ti yenga ga okay naga na kya lere ma maite na kya lere ma kuki na kya lere ma atopa community na kya lere ma se dum khanga ni hai tare aduna demographic imbalance se karama matam dagi khangchong chong khalak pa hengalak pa pattern se kam khan dagi lai ja ta thambiro ai hajege ko sina sai apun masing si maitai se sida khoi gi kai ne loine pulaga sengmai hai ne ko ngasai gi maitai masing sida gi da dun gi da irami se ai sim tan clarify to gi ko maitai se sida irami se 1,17,103 ne ko kai ne loine sina pula punjalaga sengmai hai ba 7,151 si maitai ne kai ne loisna sengmai hai ra ko ani sina punjalaga si maitai oi ne ba ado lag amaga lising kun mari yor ise kai ne loina kai de khoi kai roi kai pa na du kai roi hai ba ko phawei sengai langai pa na du kai roi hai ba si pula punjalaga kai ne loine sengmai ne kai ne loine punjala sengmai hai ne okay kai ne loine punjala ga sengmai di sengdok pu da mai mai khoi hindu lo jaroi noi sengdok pu da khoi yaw jaroi mai mai bi sengmai hai ne ba okay adu sina punjalaga lam lising kun mari yor ne ba adagi lemhauba ngasai gi kaino da maitai lam lising kumri lai re ko adagi khoi gi nagana 66,046 lai re kukina 10,423 lai re panganna 4,881 lai re ko adagi mayang ningthokong population na 6,542 lai re ko in the year 1981 ko others population na 6,447 ko si mayam se pulap punjalaga lakh aniga lising drain pan satret ka mongdong doi lai ba ade apun population lakh aniga lising kun ma thoi koi gi 07 si khaidoga 2,278 china akoi gi kabo ne sa ne burmese ne oidoi ne ba sigi se ade nga sai gi okay kabo ne shan ne burmese ne si oidoi ne ba 1881 gi matam 1881 gi matam da ko aduna nga sai gi maitai lakh amaga lising kun mari lerm basna 1881 da huji kaya lai ra da 2011 da 12,82,296 lai ra ba bangan lising mari ga chanipan marhuma thoi lerm basna 2011 da 2,39,836 lai ra naga 66,000 lerm basna muisi 2011 da 6,35,070 lai ra ko adigi kuki 10,423 lai ram basna 2011 da 5,11,546 lai ra huji mayam na haino da lakh tar mukhai muk lai na hai census phongdri ko sina phongbo phaugi hatare 2011 phausi da lagma ga lising drama thoi legre si lai re ko adi nepali mp dre bangun mi yaw dre si da ko mai te observe to gre ko sumaina lai re adu missing khangen hengal ise naga ju hengate ba akoi gi mai te dum dum chat le ba adi moi lising humbu taruk lai ram basna hujik lakh taruk ka lising ko jang ngai se adu masi yam ka hengal ba nate ba ko adu hengali se akoi kuki ne ba kamai na adi masi lising tara le moina lakh manga yo khole in 2011 da ko adagi pangan su 4,881 le ram basna moi se lakh ani ga lising kun thama pan hujik lakh ahum ga lising kun thama hai gum tawe ko sab sabadi phongdri ko sumai le re group ani se hengal e ba hengal e si ngasai gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯕꯔꯃꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1881ꯗ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤ 400 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ 211 ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯅ 13,597 ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯁꯟꯅ 66,046 ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯗꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯦꯖ 71 to 232 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ sida adum phajana piri serial number piri name of village bonon adigi name of cookie clan hogip subdivision khongjai number of house 10 population page number loin piri ko sidagi da khoi gi moi cookie khun leisi punna 77 cookie khun leiba adigi total number of house na 2364 leire population na 10423 leire ade from page 69 to 230 si sumabani masi kakna yaugdeba sida aina phajana khandu abne si se ko si leire adegi amuk 1901 gida akoi gi naga masing se 59674 leire ko kukina 40128 leire ko adu akoi maitai na okay si leire ko okay sigi data mayam si uza so akoi na data amuk mayam da haidi audience na u bana tabni na makoi da makoi na li ler gadi makoi na kitang makoi gi attention se divert to widong malai tara aduno point da lak perga kamai toroga masai gi hengalak pase kai wai de hengalak pano kamai to bono karino nungnani ngai ori se haba yamna ka ta khoi gi different oi ba pattern na mo zan ubi bodo adu wena tham adu ai habit data wena happy be mot ai habit patok jage ko this demographic imbalance in Manipur likely to continue and any solution for its future development should aim at the political and the socio-economic condition of both valley and the hill people of state ko so a common platform should be sorted out for the political and the socio-economic aspirations and the preferences of the local people and for creating an idea of Manipur and its historical evolution the socio-political history of Manipur should be included in the school syllabus mase akoi gi history si tamdre ba awalan gi khara adegi akoi gi Anglo Manipuri war ge khara 20% tambadu yaro akoi gi history se masi 90% 100% tambadau ne ba moreover NRC tawdau ni ko adegi akoi gi border fencing to ba ko adegi akoi gi mitok khandok pa ko masi as soon as possible masi tawba dangai phade na ai thamjage aduga akoi gi chingna akoi gi schedule tribe oire mayam chingmina ko manau nupa na akoi gi general oire aduna masi akoi mitei su ST ohenba aduga akoi gi amato oiraknabagi si marmam ne haidana ko demand for a special court of Sanami religion in the census of India masi hana yaw mu lokthokre masi habsan biba ko and the caste census of Manipur should be taken up as early as possible akoi caste census 1971 matung le tokre adu masi amana tawbiba ko adu sini adagi akoi gi to resolve the issue maintaining base year for the inner line permit system the Manipur government had decided 61 others the 51 masi 51 jo na haidi aiga kogi lenga chief minister ga wari sana matam da 51 gi documents had supporting documents laina da lairoi da bar marga 61 sena kitang hadi but NRC to bu ro ma to bu masi kitang base year oi ba masi kitang convenient oini habi hum di thameduna akoi miyam ge record hai batare si masi 51 gi se phangba ngadra ha masi akoi gi census sama leire ko village census da di masing khakte ne uza adegi akoi village record te leibna village directory ma darkar oe ba adu village directory ne ching masi phangba ngadra lai ko village directory se ko adegi akoi gi election tawgidra 1951 da adu target ngai sai gi akoi gi electoral role ma thoe electoral role akoi diri leite ka yam chaw volume ne ba si de India government diri legam ni ba moina pining diran tawbo oram ni ba okay sinani okay document established to we had to tawbanga me hata 1951 gizu okay sine sai thamjage ko adagi adu maru ina 1881 dagi kogi Manipur gi census se dum British ki matam dagi dum hadi Manipur da British ki maike digi dum tawbo hobire adu 1951 da independent India da mars tor matung da adagi akoi gi tongana tawbo hore aduna 1881 de na 1951 bhagi marakta leirimba akoi gi ke haptare sigi census lowi mongsiga 1951 matung da lorpo siga khenaba adu leibi brand da chapmana mongda leiyena adum samane presence to buso adum yam kumna tor adu maru na community se kukina kanano maitena kanano se kamaina khangba ngam gi se adu akoi gi
Maitai na huzik akoi beli de lei se simak so akoi gi chingdi kumthar pa chingmi ne ba tampak ta legi maitai haiba ne adu na historical panu adu du lak sake adu lak ngai sida hadi EW dun gi matam dagi kuki gi manung sida hari pa clan mem ji yauni natraga kuki manung da sigi tribe mem ji yauni nagai manung da sigi yauni ha ba se masi census sida hadi naga haina tongana thokpirambra kuki haina tongana thokpirambra hadi Ozana kamaina khandok pi bagi the masi akoi gi ma masamuk su dun masamuk su mana pirame be masing se la le ba okay la le di mana kuki masing pirami se masi ma lising kun manga na pirame ba masi la le kuki pirami se 25,384 ha ba masi da mana kuki na mana pirami se lauri se masi da kom koireng koirau kharam khemte khoibu langte moyon adagi akhoi mongsang anal ko moising akhoi ziru so thega singse kong koireng ga sing moin cookie na hajalam me ba la report torum ba dagi old cookie na her mamal old cookie hajalam me ba old cookie na te ba moi di akhoi sidiga homin kamin rak pa yellow fruit maitai gumba yek salai lebe kangu ne ba britisher kangu da moina cookie na ni khangde moi translator le ba cookie translator naga translator mitai translator le ba moi cookie na piram bai oram bai ai ko moi si old cookie ne na pisalam ba dagi cookie de singalam ne ba hari ba sing dun na piram ba lising kun manga se masidi moi organ moi taram do si khaido oga lising tara ga samli ga kun gum do ina tranga sai okay pure cookie pure cookie se 10,423 ka ne sidagi hende ba aduga old cookie pujala ga 25,000 khari halak pe wane ba aduga sai old cookie sidi old cookie na te madi indigenous population oidu ne indigenous koi gi naga haitare ne people oidu ne ba sina ina khandok jari se adu okay adu di naga se matam dur naga community se tonga na mana enumerate to biram bra adi naga ga ina sini cookie bidu jana hosi khandok bi naga gi de so dum jansen na yawer kwai te naga gi se dum piram me okay naga gi piram se man piram se 59,901 piram me ba sidai da ngasai gi moi taram do idu aina naga da tinjale edi kaino edi ngasai gi moi si lana moina report to bi matung ina moina cookie da hapsal ni na hapsal do aina mulok thoga naga dum hapsal mane kaino edi moi di yek salai le kangu ne ba kom koireng siru so the tarau puru moyon mongsang anal funal maring ngasi de akoi gi yek salai le kangu ne ba ol cookie oi bi yaroi aduna naga da hapam thoi okay aduna yek salai se khoi ngasai naga ching ga tori ba tribe myam se sida suluina lai okay adu sai se mayam indigenous yellow puru mafam sidi horokpa mafam sidi tholokpa music sibu yellow mini habi ofam amasule sai se to ozagi ina yellow mi si ozana uzi habi homin kamner pantar ge ek salai lebu sing oinin habi ofam zu thambiri natraga kari parameter sing sai se to ozana yellow mi habi se define to yellow mi haraga di ko indigenous people ai sine ko masida khoi gi prehistory matam di hong lai ro kangu sing du ne ba marakta mainland india da 18th century di gi sangapa 19th century di sangbu cookie do moi do indigenous people ni natraga yellow mi ni habi ya te ba mai sina ba hidrenga di hong lai ro kangu do kep ta gi hong lai ro kangu do peace phajana set pa hidrenga di hong lai ro kangu do adu bu ne ba yellow mi hai se som de gi 19th century di sangapa som de gi 18th century changbu do yellow mi habi ya te ba okay aru tarik di guzana hujik thambi khiba particularly prehistory ki period tagi hade recorded history ki mamang dagi lera abam mayam sing asi indigenous oiduni adu hairi ba prehistory ki mamang da hade recorded history ki mamang da lerik pa mayam sing asi ki yek salai ujam se thambi khiba sing se loi lei ha ba loi lei tribe kun mari manga gi loi akoi ni sila se loi habse ba okay ngasai gi kari lai oiduna Manipur land and people okay public tang to habit utpi uja Manipur land and people aina phongjau ne ko Dr. MT Lai ne iba sida sum hap ne de geography Manipur sum hap ne ko okay adagi sum phonge adanga sagi sine adanga sagi akoi gi mi horok pese oja oja mi horok polak tang ese oja atai dusu yam interesting oi ba area sing lere aduna ngasai gi oja gi report se da ngasai in demographic imbalance ki report se da akoi 1881 gi ngasai EW dunna phongam base da oja na phajana magi kaheta serial number ga pidana name of the village maming a group of nagana kara mano tangkulla kabuira komla kolia naga have the mauk section dai baga si kolia nagana ha sum me am so jana urpi rehta re masala sum yang matam da s series ok matam sida lamami heta name of the village sida sirohi somdan somra ngachan somra khulen somra khunau somra liam gaina somra gi lamyam yauri hetare atu somra jeng asi matam dadi masidi myanmar barmarom da leiba male adu 1881 dadi koi missing thiba sida koi manipur da dum yaholam rak kwaitam ai haijer ke koi gi kolia naga haise kolia naga se koi mau maram
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ KOLYA ꯀꯣꯂꯤꯌꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯎ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯔꯥꯝ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯂꯤꯌꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯣꯂꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤ ꯃꯔꯣꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯞꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯃꯦꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯄꯨꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤ ꯃꯔꯣꯟꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯛꯄ ꯎꯃꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ KETCHA ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯀꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯨꯏꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯠꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯃꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛꯄ ꯎꯃꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯔꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯣꯝꯔꯥꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐ꯭रीडम ꯐꯪꯉꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯕꯖꯥꯠꯅꯠꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯌꯥꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯣꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯈꯨꯟꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ 100,000-1,900 ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯖ 203 ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯗꯨꯟꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯍꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯉꯥꯆꯟ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯈꯨꯅꯥꯎ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯂꯤꯌꯥꯝ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯃꯥꯏꯂꯣꯡ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯐꯨꯡꯇꯥꯔ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯕꯔꯃꯥꯗꯀꯣ ꯃꯣই ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1950ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐ꯭री ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥꯅꯣ 90-50 ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯝꯕꯁꯦ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯇꯨꯛꯀ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯐꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯀꯣ 1888ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯨꯀꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯁꯥꯠ ꯍꯥꯏꯌꯨꯀꯣ ꯆꯁꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯖꯤꯌꯨꯒꯤ ꯒꯦꯇꯣ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯖꯥꯠꯅꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯦꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 1888ꯗ ꯃꯤ 1,900 ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯁꯦ 8,878ꯅꯦꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯐꯣꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯐꯣꯡꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 878ꯅꯦꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯆꯥ ꯅꯤꯂꯃꯅꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯆꯅꯤꯒ ꯃꯥꯅ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯣꯜ ꯗꯤ ꯕꯤꯂꯣꯡꯒꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯆꯁꯥꯠ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯐꯇꯔ 10 days ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯝ ꯕꯦꯛ ꯑꯐꯇꯔ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯀꯥꯁꯅꯥꯅ ꯃꯊꯪ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯤꯐꯥꯏ 1,000 ꯊꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯁꯥꯠ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯤꯐꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯪꯕ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤ 10 ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯦꯟꯗꯦꯁꯤꯅ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯏꯅꯥꯔꯣꯝ ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯅꯦꯅ ꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯊꯧꯕ 3 ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯣꯡꯇꯥꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯟꯗꯨꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯉꯧ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯉꯧ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯝꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗ
tin Burma da changrabani na ko hujipudi moi mi oigre na ko sini ain thamjai se ko okay hadi 1881 gi census report asi dari hadi hariba lammayam sing asi da leiba mi sing si Manipur gi mi ne na dum koi census da yoromani na atamandu da masi koi Manipur gi lamse kyam adum chawrong ge habse adu British ki si my census report da chadum takchere have tare adu bo uzang sai koi mi horok gi have tare horok basi अखोगी मणिपुर की मरुना मणिपुर से माइग्रेट तौर मफम से थोंग मणिपुर से खुंदारपने है थियरी मैम है तारे ओजा की स्टडी थेंबीसे करी थेंबी अखोना ओजा की स्टडी अखोना सूम खर येंजब हौरफम से अखोगी एशिया मरुना अखोगी मणिपुर मफम म्यांमार मफम स्वाई यौरे मरुना स्वाई हौरागा तोान तोान मालिक मफम माइग्रेट तौनखी थियरी थेंजई है कमाई थम्बे मसे अखोगी साइंस ना मी हौरे से हाना अखोगी अफ्रीका ने हरमी 2 million years अदु मसी मखा ताना सुम थिजलक मतमदा ओके अखोगी चाइना ने अदगी तिबेट ने अदुगा इंडिया का म्यांमार का ताइना वादी अंगोचिंग मंग मगुयांग उसिदगी हौगी मी 2.5 million years ओके अर्ली मैन की ग्राफिक्स तो उपी अखोगी पीसीआर हो जा हाई बी सियाना को प्रिज्म लोकेशन ऑफ मेंस ओके अर्ली मैन इन चाइना है कोई जिया लानपोनी रंबासिदा यस यावरा नहीं उजा तो मखा चाथा भी उजा सिगी लाइक सिदा जिया लानपोन इव लाइक सिदा अखोई कनो ना सी मैप से फ्रीज तो वी से तुम थंबिगो को अखोई बर्मा से तंखाय में इसिंग कुपम में अपर बर्मा नतब अखोई मिडल बर्मा साइबो को समुद्र की लेवल से इसिंग जे अखोई फुच्चा महीना ताखरे हायबा फुच्चा महीना ताखरे को अदु स्टोरी से ने सांग हंजन मयाम लेर में बर्मा से को मसी लेस सोल्ट वाटर थुमी थुनी सेंदबा नुंसागी मंगान से नंगा साइ इसिंग से येइबदा लुम्बु सादना अखोई की केमिकल रिएक्शन थोकतना जीव पान फॉर्म डीएनए फॉर्म तो जीव पान अखोई फॉर्म तो इपो इने याउरीबा अदुना अखोई सी अखोई फॉसिल मयाम फंगेदना अखोई की म्यांमार दगी को अपर बर्मा दगी जीव पान होगी बगी को अदु मसीदसु नतना अखोई की ऑस्ट्रेलिया की साइंटिस्ट को हाना हरमिसी ह्यूमन एंसेस्टर हाना हरमिसी अफ्रीका दे हो हरमे अदु अखोई की रिसर्च फाइंडिंग आर नेवर एंडिंग वन को ह्यूमन एंसेस्टर्स ओरिजिनेटेड इन एशिया नॉट अफ्रीका ना हरिदना को सिदा अखोई की ऑस्ट्रेलिया की साइंटिस्ट को से अखोई क्राइस्ट बियर केमेजी है से क्राइस्ट बियर केमेजी है सिना अखोई मगुयांगो हायबा मसिदा अखोई साइंस ना हरिसी मी की मपा मपू से होमो सेपियंस मॉडर्न मैन है हरिनेबा होमो सेपियंस के मपा मपू से होमो सेपियंस है हरिनेबा वाइस मैन होमो इदी वाइस सेपियंस मैन वाइस मैन को होमो सेपियन की मपा मपू से होमिनिड है हरिनेबा अदि मथंग प्राइमेट का लेगरे को अदो होमिनिड की यागी सर खर फंगेबा फंगिबे एरिया सी अखोई की मगुयांगो हायबा अंगो चिंगवांग मा सिगी से अखोई मसी अखोई की मैक्ली की मैप अमा लेदना मैक्ली की मैप अखोई की कनोना मैथ्यू केरीना 1814 ये अमदो अदुदा अखोई मणिपुर अर्ली मैप मणिपुर की हम तो उर्पियू सिदा अखोई की मैप सिदा मैथ्यू केरीना ये अम्बा है बता रहे हाइरिबा मैप सी कोई अर्ली मणिपुर मैप है ना कोई पीसीआर ना कंट्रोल रूम नाम तो उर्पिरो 22,000 स्क्वायर माइल की मैप तो मसिदा अखोई की मणिपुर की ओरम में है अदुना सही मैप से ओनर है कोई अर्ली मैप ऑफ मणिपुर है ना यारों वने कोई पीसीआर अदु की मैप तो उर्पिरो है कोई मैथ्यू कैरी की मैप से ये सिलेर है अखोई का सिदा अखोई की प्रोविंस ऑफ यूनान अखोई के चाइना का इम्लोनर में है बा असे मैक्ली ने थाबस की मनुंग मताई ओरबना असाइदने अखोई की मगुयांगो हाइसे अंगो चिंगवांग बको सिदगी फंगबा अखोई की होमिनिड की सरुक से मोइना साइंटिफिक डेटिंग तो मतलब 37.4 मिलियन इयर्स सूर्य हाइरी बको अदुना मसी अतोप लमदा फंगदे बा क्लाइमेट कुंबा अदगी सी होमिनिड की यागी सरुक फंगी से को अदुना ngasai अखोई से मी साइदगी मी के मपा मपू साइदगी हौगिना अखोई सिदगी हौरे हाइबे थोइदोंगा लालोय सिगी मखा तारपो ओइना अखोई के पेकिंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जियालान पाओ जियालान साइ की तो सिना अर्ली मैन इन चाइना अर्ली मैन इन चाइना की साइ की तो अर्ली मैन की तो ग्राफिक्स तो पिरो मेतम कन तो बिया इज अर्ली मैन इन चाइना की से को प्रिज्म लोकेशन ऑफ मैन्स ओरिजिन हाई व्यूज सिदा हाई से को सिदा अखोई की ट्रायंगुलर अमा तौरी से ए बी सी को
A si Tibet side the later go C si Africa ki freeze to adagi B si akoi gi ngasai Mekli gi Manipur se si area se C akoi gi shows the triangular area in which Ramapithecus fossil have occurred ko sina akoi Ramapithecus phangma mafam ne ko adagi 1 to 7 idc Africa ne sigi Neanderthal man ne adagi songi Russia ne ko adagi sigi akoi Australia haidare ko sina amuk indicate the area where Australopithecus fossil or culture of similar antiquity have been unearthed ko akoi badal riba khogi ka hetare akoi si do to si tori se 1 to 7 se sina akoi Australopithecus ne ba Australodi khoi southern haiba Pithecus ne mi ma pampu akoi the oval dotted area is presumably man's place of origin khoi India gi saru khoi China gi saruk ta circular oi ba mong da lari ba dotted oi be area se sina early men lera mo ma khoma ta si oi doi ne kaino di akoi gi khangkhui cap ojako mana phang khangkhui cap ti phangba songbu cap ti phangba tharun cap ti phangba adagi nongpo ka then ma mi di phangi se Paleolithic culture haeba Paleolithic edi Greek maroni ko old stone is gi na khoi gi tools shopping tools hand axe stone grind mayam phangeba masi khoi gi old stone is gi mina sinner by ding asin gi sai li sim kunthani fu gi mina sinner mane na moi gi sigi abstract copies de yauri ba ojako mari ko si sing thok se mai la chu lei ko like project ko adu samai lai re aduga ngasai gi masi sina khoi gi mi hor pu wari lai re oja ko si khoi Burma ga adagi India ga taina bai di khoi gi masi hoji ki Manipur si di oi ro 8020 Mekli gi map se Mekli map si oi Mekli map sang to pi hatare Mekli gi map si ga ngasai gi ojan hari ba khoi gi early men in China early men gi horkom je China so areas in have the Mekli gi map si da have tare have the koi early Manipur ki map lady ba jaga se so is ne ba koi mi hor krise so freeze to yes exactly koi gi se Mekli gi amna chaun hata Manipur ki map si am chaur me have tare ojik lady ba map si di si gi saru manga thopui am khong tang ha ra thopui am tang ha ro adu phem ne tare aduna Manipur si su ngasai gi mi hor pham dugi mapam amane haptare ozan haibiris yes hojiki Manipur sin nate sigi matam dugi Mekli Manipur sin Mekli ene khanari matam sigi wari ne adugi ne ko adigi ai makha tarap ko oina early migration of human sim haijara ge ko okay adesida ngasai gi sine early migration of okay so akoi migration gi map se yobring hojiki early man gi tu da matung tu utpiro yes sidaida akoi gi origin je star mark am yi ise sige akoi gi India ga Myanmar ga ta no ba akoi Mekli gi se sidagi 30,000 lakh BC sida akoi gi Christian apoko da ba chahi lakh kunthai ma mang thapta hominid haitare akoi gi lepkhala ga di satpanga ma ba ko sina akoi gi sumaina laga si Africa yo da 2 million years BC da Africa yo re ko 30 lakhs 30 lakh si lakh sum 30 lakh si lakh kun si lakh si koi Africa yo 2 million da Africa yo re ko adi smai lakh bisna Europe lom da sat khiba akoi gi Netherlands ka sa yo gi dai de koi gi Neanderthal man mo hai re ba 40,000 BC da ko adi som da China rom sat ki bisna 21,000 BC ka sai da China yo de Peking man mo hai gre ba adi gi 20,000 BC da Siberia mo yo re ko Siberia de gi si America dom la e ko America da la ga si da koi gi 12,000 BC da si akoi America ge si ge Canada yo re ko adi America am ka kuda 11,000 BC yo re ko adi mo haidara ga mo gi Indus sabra ko si ge North America South America ge sai 10,000 BC da yo re ko adi gi si 2000 BC da si Greenland chat green ba adi gi si India ga Myanmar ga ta na si gi smai Mekli gi si gi la kundna akoi gi Australia yo matam da 40,000 BC da Australoid amu hai re ba okay Australoid hai re adagi si gi swai khoi gi Southeast Asia Malay Peninsula khoi Java kare ka swai yo matam digi mi se amuk Java men hai re ba ko adi 33,000 BC da ko kuki ga se Java men gi manung chandoi ne ba ko khoi gi moi se Ramapithecus oi roi ko si oi doi ni ma swai matam thang lai re okay particularly how from se khoi gi Manipur gi area oi ga hujing na Burma gi saru oi gra ba saru koi star mark am yauri se sidagi haurakhi ba tar mayam se
सिदगी मथंग मथंग माइग्रेट तौरगा तोंगान तोंगान बा चही की मतमदा मासे तोंगान तोंगान मिंगदा खंगनरम हाब तारे मियोय बसे मसी अइना हाइबना ते क्राइस्ट बेयर केमेजी माना ngasai होमिनिट की यागी सरकार फंगपा 37.4 मिलियन इयर सुरे हाइबा अदि जियालान पाउना साइदगी ने हाइबा लेदना को सी मयाम सिंगसिन ने अदुगा तोंगान तोंगान बा साइंटिफिक एविडेंस हाब तारे कोई आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना लेनुंग दगी लोथोरकपा फंगपा फाइंडिंग को या ना चिंग ममरो नि या याम फंगे हाब तारे अदगी अमुक अखोई की कनो से ओके स्ट्रेलोपिथेकस अदगी रामापिथेकस से मागी सही पीरीवा अगेन अकॉर्डिंग टू गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड published in August 1969 indicate that Ramapithecus from northeast India subcontinent was not less than 10 million years old and Strelopithecus from eastern Africa was 5.5 million years high abitadi Strelopithecus tagi akoi gi Ramapithecus na sai gi halisi tangkhai mai hen hale ko aduga million mari makhai hen after chahi hale aduga sai gi Paleolithic culture se masi India gi mafam da phangde ba Paleolithic ari banungi ki matam hata si phangde ba ko India gi mafam akoi river selam ma de South India de North India da phangi sing se masi de Neolithic culture gi ne Neolithic asi de akoi gi ano banungi ju ga 4000 BC de gi na 10000 BC yam of da akoi 15000 BC ko sai bo gi oin taw ba aduga akoi si de phangi si de khangkhui de gi phangi ba songbu de gi phangi ba tharon de gi phangi si de sei lising kunthra ni phu mamangi tools ne ba aduna punam aksi yenguraga akoi gi si de gi mi hogi have se masi adum akoi yaba tawni adu Africa de mi hogi 2 million year ne adum tawrodi yaroi ko aduga haide hairo 33 AD nongdala ren pakhang pa le hai ko nongdala ren pakhang bi wari si de masi de akoi gi mythology ne ba se akoi gi 33 AD de puthar ko yaroi ba akoi gi there are 7 incarnations of mythological king ipu atho pakhang ba ko number 1 the kenawa pakhang ba kheklawa pakhang ba tubiren pakhang ba yangbiren pakhang ba turik tukhong sang pakhang ba taruk su da nongdalaren pakhang ba tare su da hyang hi ko kokhong pakhang ba moi sing ji lai wari ne ba lai wari do kamaina koi 33 AD do putharak toino masi de koi gi maitai se koi gi Arjun gi Chitrangarda gi bibahan macha masu sing hai bi anan bhona da sai a lai wari do moina 33 AD putharak gi ne ba moi Hindu gi scholars sing ne i da koi gi Ramayan Mahabharata se thok hai thok te hai adu masi thom tar ga su masi 1500 BC gi wari oin to ba adu gi Arjun gi Chitrangarda gi bibahan macha masu sing hai bi anan bhona da koi puya mai thagra matung da nongdala ren pakhang bu se masi lai wari mythology se 33 AD de putharak gi ne ba 33 AD de di ngasa pa hai ning thok se pa le ba puya wa kok lon hilen thilen salai amai lon pukok puya da mai chau mayam na wari gi ga ta li ning thok do ngasa pa ning thok da ne ba moina ngasa pa de thok lok thok ga nongdala ren pakhang mai thok absen ma ne ba ado poiliton khun thok pa na amu su moina lan salam me ba masi akoi gi 1400 BC da tangkhul salam pakhang na pan matam da mai chau manga le ram me ba tangkhul nung khoi bi maring al lahang amba wangkhai rak pa poinau ta na moi manga na clans chronology saga yumda puya ibiram ne ba ado yaw ba khoi gi poinau ta hai se moina poiliton ne thok on thok ga poiliton khun thok ga na 33 AD da bu khoi gi maitai si bu khoi thunga sa hairam de adagi khoi gi ahing ma zaram mi phi phejana set pa hairam de mai sin ba hai de se sai lising kun gi sapu ma set phanga ba kana de ge adagi khoi sai lising tra ma gi sai adagi sai lising manga gi mari gi sapu ma set ma yam phangam ne ba sapu du mai e ga sa ba na tro si bu mai sin ba hairam de hai se masi de khoi yam la la ba history ni ma se khoi sum thok ma thok tai kai no ji 33 AD de bu bulai rom na nonglum de gi maya du umma poraga mama lainung yabirok na khoi gi ko laga nongdala ren pakhang ba ole it is not a history masi de khoi fabrication ne ba adu masi sum thok ba sangi Manipur University wa sing sum thok biu 33 AD nga sapana palam nga sapana palam me ba ko okay adu di ozana huziki wari se so khoi scientifically oiba archaeological ke oiba findings aduga tonga tongan ba researcher ni ibiram ba lyric sing ja lan pon sing bu ozana thambire haidi ozana hairi ba mayam study tor matung da okay khoi horpam si da oigani habagi pri malam gi missing horpam si da oigani have scientifically established to bani ozana pa hajan man ta bahtar aduna so area se lakan se da ozana khoi puya na sing bu su da Manipur gi tonga tongan historical lyric mayam su lo study to biri aduna ozada lakchani gi si akhoi gi naga sing amati maiti sing si natraga matam amta ko chingmi tam yamatani how mitai amatani habagi wafum je hujik su hainai handai su dum hainer la hetare ar mitai si chingal er madagi tampakta lakhiba ari tampakta mayam amasu mitai ne hainer matam duri mitai na hainer am darga su
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Periplus of the Erythraean Sea 하이세 Okay, okay. Travel and the trade in the Indian Ocean by a merchant of the 1st century AD 하여봐 맞으네. 거기 트레이드 루트 맵도. 맞으기 시기세고. 시대기다 거기 Manipur가 아대게 거기 그릭가 거기 50 AD 되고 1st century 되고 거기 시나몬 싱사세고 말라바툼 거기 데스밭 만나세 마시 거기 Manipur세 그릭나 거기 메르와라 하람메바 타무스 트리그톤 하람메바 마시 모기 그릭 머원데 이벨라릭 페리플러스 오브 더 에리트리안 시 하이세 마시다 야우리고 아데 그릭데기 거기 이집트고 이집트기 거기 메디터레니안 시세 마시 라라 에드나고 아두가 라라가 아라비안 시라가 거기 스리랑카기 스와이 마락도 사인데 파워가 라가 칼카타 통해 칼카타데기 거기 그노 그리 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯕ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯃꯣꯏ ꯕꯜꯛꯇ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ 우싱사가 베립가세 테스파타 하는 강나리제 테스파타세고 우싱사스는 뭐 밸류에블 오일 숭에 하여바 아두가 거기 테스파타 마나세 말라와 그노세 말라와 춤세 시는 뭐기 로만 엠파이어의 뭐 퍼퓸머리 사부도 신에 하여바 숨 먹을 이름니 아두 마시 50 AD 니고 마세 오케이 50 AD다 뭐 50 AD 예 맵 네버 스케치 맵 네버세 그 스크린에서 우세려자 스킬 거기 스케일 가서 크라프션 동 로직 되고 마시 50 AD 예 마네바 마탐도라 마니푸르세 마라루와나 강나라메 메로란 강엄마이고 시도가 거기 아 농lum데기 농달라인 바캉 뭐야도 뭐 포리 거기 마마라인 농야비는 고론 농달라인 바캉 뭐 거기 오벌리 하야리 브로 아니 마탐도다 거기 그릭가 양 파잔나 랄로레 틱동나다나 시나몬 하디 우싱차 아두기 베립 하버디 거기 테스파타 마나가세 닌티나 랄로레 틱이 타박 떠우리 하버다 아두 마시 그릭네 좀 이비라맘네바 아두 마얌도 그렇 티전비 엄상에 아두가 거기시 The Imperial Gesture of India, the Indian Empire, Volume 3 ko sida William Wilson Hunter ne ibisiso koigi muga se ko Manipur it would appear probably that B muri haeba moina koi laima muga Malbari saba tinjina putok ko muga se China de koi second taram deba China ga koi se contemporary fast ne haeba masi early century BC da akoi ga ningthau kangmugi matam da bo koi like khara de koi magi kangmugi nu 3100 BC adai haitare aduda koi gi ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯃ ꯇꯥꯔꯤꯅꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯁꯤꯜꯇ꯭ꯔ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯨꯗ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯁꯣꯝ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯁꯤꯜꯛ ꯔꯨꯠꯀ ꯁꯝꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ the mulberry worm is also regularly reared in the Manipur state the silk of Assam Valley proper are the muga ni iri sisu phajana palli ba Manipur gi matang ko si lai re aduga akoi gi masina akoi gi economic kano di yaw ni Imperial Gesture of India Empire si yaw ni okay kogi haidi lalo le dikelam sida yamna khumang chapson leramme adu taruda uzana sun sai thambi badang sai gi prehistoric oiba matam gi wafum jo thambiri recorded oina recorded iraga leram ba koi history yana khangna rib sar have tare adudi uzagi matungina koi Manipur gi se sai 33 AD duda di uzana hoji thabi nong dalai bakim bududi koi lai wari du pusala hamsale matum duri nga sapana palama matam ni habi adudi koi recorded history Manipur yana recorded history je karai wai matam dagi hai bi yare ning thau kang bagi matam adai dagi hai ga dori bra kai wai dagi hai na duga prehistory sena karai matam dagi pabe yani waja recorded na deleram da ba du prehistory ste koi gi record koi ningjang mangam bagi wang da lai gre masi anthropology na proof to go ne anthropology na proof to go ne sidi ko adu proto history sidi ko proto history wen lai ba proto history sidi koi gi script ka di lai ra ba mai ek to chana ba di hawdri ba ningjang maga di ngam ba chahi lising chindang wari ne li ga la ku do adu proto history wena yes prehistory any question to frame to la proto history ka history ki saruk se jana krai area thabi be masi akoi gi kang magi matam si baude akoi 2100 BC da akoi Guinness World Record ta si kangla da akoi gi polo sanai na record chanbirame dna ko aduna akoi gi di asai gi layam na yana na akoi kobru sana kari kangjei sana se kobru gi harau thel ne ba adagi akoi mathang da se akoi mine sana ne si kangla da ne ba ko 3100 BC da polo sanai na kangbaning thok maming ro
Kangban Ningthom 3100 BC 3100 BC ko Kangban Ningthom maming loro Kangdrum Kangdrum moin thol lise Kangban Ningthom maming loro gane ba 3100 BC da Kangona hanu palamise Kangpokpi ani subuda Kangla Tongbi ahum subuda Kangu Singjin Noy Chingon where highs were grown mai konung sarmo phamle adagi mari subuda Kangla manga subuda Kangmong no mai konung sarmo phamle mai lo le kap yai kap mu yai na masi hise kali ko to ya posang khang na koina proto ye history we dan to we le na ko ada mai masam masu mayam le Kangogi masu wan ka pa haisne ba mana military expedition ma sapada ma si kai thana dana mi lo isen gra ma gi swaising je ko adi kai sama ga fight to na ma si kai sama ha le aduga ma si akoi gi sum lambi man na samu de gi saina sang res ada ma si sigi ningthong ma sa ne hai dru akoi gi Chinese gi ningon orai nu hai se lai mo orai nu se pirak pui wari ga lai ri ba akoi na mangan gi wa ne se sumai lai re aduna akoi si la ga lai ram de si hogi ne wa za ko akoi si ngasai gi Delhi is mi le am di sing nak te ne lai ram se ko ada ngasai sing kang sai kun gi mang da kang ga khiu ne ko sai kun hai se kam kan do lising kun gi ma aduna akoi gi khang khui kep le akoi gi for father sing se yum sa ba hitri ngai da phi set ba hitri ngai da ko adagi akoi gi saigi kep to lerum mine ba kep ida akoi gi lon har lekut lera haitare na ko khangkhui kep tharon kep sangbu kep lungpha kep jogji kep khopulan kep mayam rei na ko hai ba kep sing ya sina top mayam se lei ri ko masi human habitat kep ngak tane ba ko ru gi human habitat kep ma de ko mai ma khun na mani ko asi leram mine adu akoi khun tholok ko se masi kai di hanan tholok ke da akoi gi ising phangba mafam adagi akoi gi mana masing phangba mafam na han tholai ba ko ru gi ikona so om lei dana adu gi manak da then mayam lei dana masi da han khun tholai ne ba kun tholok pai ising phangba mana masing phang nan tholai ne ba kep te leram dagi ko ai dia akoi sing sing loi uru ungal wi chat na ba yar ma nong mani ni da ko akoi gi sombu kep tharon kep adagi akoi moba kep adagi khangkhui kep adagi si ango ching tor ga ngasai gi kumdara ga ngasai gi kanona crash bear ke mijin puthok ko magui yang wai se adum chatocation tong narami ne ba beli sing le ngai da ko adna akoi for father kep te lerami adu ko rugi ikon so udui manak ta no kun thola ko kun thola ga ngasai gi sida lai re adagi di akoi gi jai lising ko ni thoi mamang da ko akoi gi for father sing se ngasai gi ko rugi yai so phogden se hongdrak matam de mi je khulling bai re pamlo u bai re yum sa ba lai re ba phogden ji uji moinu gi funga yum ham lai ba salai dra ke sanga yum ham lai se masi lai khundin na lai mayam gi secretary ne hai ri ba masi da hongdrak matam de mi je khulling bai re pamlo u bai re yum sa ba hai re adagi ising kang da gi na kang ko bi kum dara e kanga tongbi yaw re ko Imphal kanga yaw matam de akoi je sapu sa ba hai re kum dara ne ba aduna akoi jai lising kun hen ba gi Kolkata gi scientist kangu ceramic sen glass research institute na akoi gi moina proof to da kangla gi pakhang gi lai samnak tra phut ma pan gi sini pan ni putra ma thoi lun dau tam matam da sapu maset phang ya hai ba sapu maset 20000 years before present na hai China gi disi zialan pong ibela gi yaw ri element in China da moi jai lising tra te den li de ba akoi jai lising gun he aduna akoi li ro ne ba aduna akoi kangla si wang me hai ba akoi gi monologue hai ba ko sing su ani chenda gar ga tum ngam hok da ba ko sediment atung saruk wa jana akoi chinga adagi akoi gi Nambon cái chinh ngam matum matum đấy thang ga lai na ko singaren ga lai na moi ising na tum ngam mau da ba rok ne ba ado khara na Manipur ji kui ko tri kari ba su khong gi hut sai li sing ani hum da ngai moi sing de ji yeng ga dong ne ba moi test to ko sing da khoi gi singa khang de de gi singaren khang de de thang ga korang gi sing khang de sidagi rok to lo yeng ga dong ne ba ado makha gi dri mathagi sendra ko eram bu ya ba aduna adu chummoe ba adagi makharam de la ega haigum ba makharam de la ko theories na wa Burma se khoi upper Burma na ta ba middle Burma ising le ram me ising le ram ga kamai lak tori ge ba mi do hi dong lak toi ra ba aduna sa yi research to da khoi yog da ba hai ta ne ko mai tei se ma kharam di sum turen khung lak ne ba adum oza sum yaw re khoi bi tam bi ro ko adum moi se kitan chum thok bi ma thok tai hai research finding is loi be nai be na te adum ano no ba dum pa ma thok tai moi pa dro khang dre gyan ta dre ko smai lai re adu ga sa gi khoi mai tei hai se oza ko ru da khoi lai kangun khundai hai se moi kuki na lai se Mizoram do se lai de China do se lai community ne hai ri ba sigi lai do na te ba ko ru da khundai hari ba lai se si de akoi gi mi lai ne ba pai pu akoi gi ko ru thangjing wang brand ka hai se ko adegi akoi gi margin ga hai se moi de akoi gi mi lai ne ba mi da akoi sakti khara hen lai ba go chu na ta ba mi chu na ta ba mi de sakti khara hen lai ba ado mi lai hai ba adui lai kangu du ne ba ado moi na
lai do moi ni ko bu do moi ni han kun da ni mai te ni ko na ta ni ka hai re moi ni sajal la ga ni oza singtam ne ni ba discovery kong pa part 1 du pa ga moi na ade kangui ga hajal ele na ko moi samnan do expert oiro kangu ne ba ko aduna ko inari ko okay aduna ngasai gi hari ba ko bu kun tara me hari si lai go to na te ba akoi gi pa ipu mi lai sing du ne ba ko bu han kun ta hai se aduna akoi gi ko bu da lo mom chara pho ho ne mapan di thang hi ngangoi na harau se tam kun tam sat pa ni mahi di se hi lising ani hena palaktri ne yaw re ba ko aduna akoi gi maitai haiba tangkhul haiba mau haiba maram haiba maring haiba kabui asidi hana korma maming na te ba khun hongdok hongjin tawna bada amana thonjana maming ne ba ko adu kana ngomna lon nan je kai no hangop ya ba lon is de khoi gi high medium low ena lei ba khoi na ngangai lon su medium ni chingmi ni ngangai lon su medium ni ko khoi kabui gai se kabui se ka lebi ne ngai da sarang lai sang thing bi pukok lam sang ngai na sandang thi ba sakhi ba ko adigi khoi gi ka haidi kauren haiba pui haidi poithokraba sandang chen ma sakhi ba haiba ba aduga atom no manau nungau yum thang ba na horok kon oi wi wari lei ri ba adigi akoi gi tangkhul ga singja na tangkhul kok deng da khulai pung hairam me ba asi khurai haidin khulai pung hairam me ba masida le imoinu gi ahong pung lei se uji mayang lei ga na ko asi awang khang saruk se khulai pung hairam me ba silar me da due to hidden mosquito sai kangsi ising phata phang awang ba khoi gi awang ba ka gre ko sum nun sat ki na ango singwang ma maitei no hung nong pok thong ai se masida khoi gi ta khok sa ba hi ba chingkharol chong ba hi ba tangkhu go bu ni pa ma le me ba hai ba spear dance hai ba tangkhu hai ba ni pa sing maming lo ga khoi gi tangkhul le ne ko gi no tangkhu di taw ga ko aduna nga sai gi si matung se ili sing matung da manau ni pa sing gar ong sa phu thi bi sen ba sakre ko aduna moina mayam sing na halakte ni khungul lir po tam da tangkhul kolit ok pok pi ono pok bi ong ma sa seler me ba phare noi tam da lai tar boi de hayeng mera ba tha nong ching chu da ba leisin nong pai thang da matam se tam ding mai tharo mai jau tharo matam se na ya ba ko noi bi hingi hai ba khang ge hai re ba mera tha nong ching chu da ba leisin nong pai thang da matam se da tam ding mai thare mai jau thare ba ching ni mayam sing se u re ba moi lon da miti hai re ba the word miti is derived from the tangkhul's word miti m-e me t mai u re hai ne ba matam se da ko gi pan maren la singpur kum dharak ko chingmi sing sina ko mayam ba sina ko gi tampak hi ding swam area na phau yam thoi adi nga yam phai ba akoi tampak de phau nga bo na ba chingmi thami pulaga ho chong se mera ho chong boina pangtho me ba masigi nungo ber thorom de laipung thok taret lai nura taret ira le ba aduga laibak irang hogdana ba na nongo bi saren chal le ba uji mera ho chong lai tumin chal yeng moi laipung thok taret lai nura taret ira tre nongo bi saren chandra kabui ne ra kaino ko yeng ta ma adum loisal le ko samsel e haifta okay uza matam sule ta sibita matam se mini amani danga sele haifta adon sai gi ina hojiki ozana harak pasadi mani amdi yawre haifta adubu hojiki akoi gi chimi akoi pun akoi apun ba kanglup ama khata wena lerami mai magi matam tongi matung na hongdokhi ba ising maiching phangdabudgi natra kang chikbudgi maybe because of some reason som hongdokhi dana tonga tonga phunda le nebudgi tonga tonga ma mingkong nagi bani habi gi bahum jan thambire haitare adu target di kitang ngaling yamna ngalinge matam de kitang thengdak matam sida haigadra ado area tu tang sai gi migration tau gi ba kangu do dung jana jai ba tangkhul na kau gre are makha de le ho kangu do na particular yumna amana kau gi ba meitai mar ta adu mayam le eno jana akoi jum thengna ji haitare ado uzagi ona dai dar kari hom de karam ba yumna sing lady kamai tauri hai jage ko akoi karam yumna na ching de sakhraga particular tribe on gi ba tampak se akoi ising chaw dana akoi gi ningthau pan da dana yam wa ba matang mi yaw gre ba ko bc de ni ko okay asida akoi gi pulairom ba haiba singsom go sina khangkhui kep dagi thora ga tampak lamdam ning thok pandre tampak lamdam yeng go sin thole ba pulairom ma se lang tam da hundum ning thogi ma sa na pi saru bi ima se lawra ga la e ba mutaw lu khum kwakten singsang sandang iran pham lana la ga satong ga thongne satong de khar kum dara ga thianam de walang e waning ma phum do ju lamna ne khangnei sine ba ko ana lamnai ke then gi maning ma kha changa ga lang thok pulairom mi lai khum lai ri sei go ding gi lai harau ri ba ko akoi gi het nakan da awang da saru ma gi lai khum lai ri ba ko saru gi moi dai gi khara na mitai du sarubi ko buleng sarubi na thokpi gre ko pulai no mana thabuk cha thok kre nge da manong pa singchong mu sin ning thok e ni ne samu tha pa puri sa gre ya ado maya mana halakte ne khung lir matam da kangna ding thok oi ler me hai ba ko noi ni kana hano matam da pulai ro mana an ni hai ba adu ta ning thok ha pa hai matam da ai inok se ning thok ha pi yo ai di inok se matam khara ngak sen moi ler ma ga ai ram khang khui da han gar ge hai ba ko pulai ro mana matam khara ler ma pham do ji
시세 하래 세컨더리 스쿨 레디세 마이 맘네 공남도 허름에 공남도 동구야 선제 동문학 기스 아시다 레르메 하여봐 공남도 허름에 공남도 동구야 또 우색 동거디 내가 이랑 하위 레이 그래 레이드나 거 그래서 만나오는 파싱 총들 란 따라고다 거기 불레이노면 임판 투르는 왕고 나는 총업드나 따랑질렀나 옛나고 코리안 도고리 얘기 함 상그래 거 불레이노면 뭐좀 그래 레르마가 마기 말함 강코이들이 한다드나 농마 인생도 뭐 군다래 봐 아주 셀로이랑 마이랑 뭐 강나래 불레이노면 농마 인생도 군다 보세 거 제일리 싱싱 뭐동도 아무 벨리도 뭐 군다래 봐 마이 디션은 싱세 아주 지금 메테이 말때 레이 봐 랑마이 템 농마이 템 아데기 율렘범 양고이즘 they are thankfuls 소마이 땅 뭐동네 봐 아데기 거기 허범 낭범 로범 뭐이세 그래서 마음으로 고음네 봐 허범 뭐이세 거기 사라이롱바 하닥도 비기비 임나네 봐 허범 아공공 뭐이세 거기 허범기 거기 간에 뭐는 뭐 부세 고 거기 허범 공공고에 뭐 사람 좀 이거고 아주 낭범 로범 뭐이세 레이 봐 근데 그러면 거기 kumaning thok sen be mima bane sing nasa lagam maring oi ba ko aduna maring de langte hai se moirang in ba chingmi na moirang salai de khai gi ne ba ko adi kangabum hai se mase akoi gi thangal ne ba thangal general hai se gambir sing matam da masagi se hi trama tra tuk su da samu lam sa se akoi gi kum tawraga akoi gi tan halaga puthalaga phawa ngami masidi am kan thau ja ne masidi akoi gi sida poraga thambadagi magi sipai oraga ma haising general kar gi ne ba adu hojikti 강업은 마파나 강음 개트리 거기 마는 보뉴 거기 왕가이 닝템 보기 반 보이 메테니 이살레바 시또 파망보야 마야 이살레면 또 위덤 파이바 거기 타임만더 강업은 레이리 거 뭐이 살론 것 마tam다 아드 갓리바 거 당갈 살라 갓리바 거 아주 좀메바 아주 많이 또 위기동네바 아주 아코이 시 그 허락함 지리 짭만해 했다 짭만해바 거 마기 마tam 두기 마뚱이나 컨디션나 마람 뭐라가 동안 바 로케이션 신다 따나기 바 홍나기 바 자나기 바 가게네 허락함 짭만해 거기 레굿 눈구뜨게 로 호미나 럭방 악대 했다래 거기 오자는 거 사이 딱필 evolution of human 하이따래 human beings 거 많이 허락기 두더기 허락가 거기 사이 에리아스디 허락기분에 또 안도 홈 자기분에 이번 우직 레버리 미싱 시도 아토 홈더기 마이그레 떨어 락프한테 시더기 마이그레 떨어 사키 마타니 이번 거기 마시안 파우보다 마tam두다 이싱 레럼 콜람바 마기 geographical condition 아두 만남 마람 아잉사 이싱 농체나 마람 거라가 마포 엄마들 레베 야다버디 아토 홈도 홍는 기브드나 기당 람나 기바 론 기당 타이나 기보 아두더기 거기 시도 완 커뮤니티 기 몽다 라우나 기바 했다 거기 반지아나 거기 프리티비제 거기 강판이 서로 아무것도 뭐 일레름이네. 오케이. 되게 아마 거기 판탈라사 거기 시에네 거. 아시나 거기 이싱 사무적이 시나 거기 판탈라타 시데 그 유니버설 시 하요네. 사무적이 서룩세. 시 거기 70% 헬리네. 강판은 30% 요본데 봐 거. 근데 거기 웨그너 theory of continental drip 아이나 거기 거기 컨티넨트 망아 토크리세. 그래서 이게 खाइदोख्रिने हाना अपुनबल लेरम बदगी को मसी याम सावे सिदा नैनाबदा याम जंगने मदगी तोंगानबा रिसर्च फाइंडिंग्स एंड थियरीज मैम सु लेरि हेबतारे ओके ngasi गनदि मतम सुलो सलक पसे ओजाना याम तोंगान वाफम सिंग डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की मतंग दुरो कि ह्यूमन बीइंग्स की एवोल्यूशन हरफों की मतंग दुरो अरिबो मतम की नुंगी यु की मतम अनोवा यु नुंगी यु की मतम सिदा लेरमबा पोचै फंगबगी मतंग दुरो अदुगा मरुवैना मणिपुर खुंदारिबा मियोय सिंग हाबतारि येलहो मी सिंग सिगी हरपगी ओरो अदुगा मणिपुरदा लागा माइग्रेट तोरगत मफम सिदा लैहिबा मियोसिंगी मतंग दुरो तोंगान तोंगान वाफम फजा फजा रिसर्च फाइंडिंग्स मैम थमिरि हाइर मैम सिंग असि पुन्ना अमुका हेना स्टडी तौमिनरगा मणिपुर से हेना तंगदु लैताबा अदुगा अमगा हेना अंडरस्टैंडिंग ओइबा स्टेट अमो ओइना खरबदा ओजाना लौबिरबा थौदांग से अतोप मैम से लौबिरक ओइसनु हाबगी नोट से ओजा बरोबिस अमगा थाजु पुनुचरी ओजा मुनिंद्रो थैंक यू सो मच रोना यंगिर पपना मनसु ngasi gi edition si karam tobi khot khan bir pa yagani aduga koi gi SKTV Manipur miyam gi khonjel ni expression ni voice ni this is the expression of the people of Manipur and the state Manipur so when you support SKTV when you watch SKTV you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur so keep supporting Manipur keep watching SKTV thank you so much kurumjari